Mogu da kažem da je ovaj prilog, emitovani prilog, upravo uvertira za našu gošću jutrom iz Budve. Sa nama je ovog jutra Dajana Ljiljanić, koordinator, menadžer nevladine organizacije Budi Human. Dajana, dobro jutro i dobrodošli jutrom iz Budve. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Vi ste neko ko od 2016. godine, vaša nevladina organizacija Budi Human upravo pomaže djeci koja su oboljela od najtežih bolesti, između ostaloga i kancera. Na koji način? Tako je. Dakle, fondacija od svog osnivanja podržava djecu do 21 godinu koja boluju od najtežih oboljenja i dobro ste najavili, dakle danas se simbolično obilježava Svjetski dan djece koja boluju od karcinoma i ja ću iskoristiti ovu priliku da podsjetim da je 2017. godine organizovan najveći humanitarni događaj, dakle fondacija sa 6 televizija Teleton, kada je za djecu oboljelo od karcinoma koju nije pomogao Fond zdravstva prikupljeno preko 397.000 eura. U međuvremenu je napravljen napredak pa je Fond zdravstva potpisao ugovore sa još nekoliko klinika u inostranstvu kada su roditelji djece oboljela od karcinoma mogli da biraju gdje će da liječe djecu, a mi smo onda napravili aneks ugovora čime smo predvidjeli da ćemo nastaviti da pomožemo djecu oboljela od karcinoma bez obzira da li im je pomogao Fond zdravstva i dan danas aktivno raspodjeljujemo ta sredstva i zadovoljstvo mi je što mogu da kažem da smo sa 95.000 eura pomogli 14 mališana koje boluju od malignih oboljenja. Dakle, mi radimo sve što je u našoj moći da zaista doprinesemo i pomognemo djeci koja se bore sa tom opakom bolešću. Ono što je također zanimljivo da pomenemo proteklih 6 godina, odnosno 5 godina kompanije, sakupili ste preko 1 milion eura za liječenje više od blizu 30 djece upravo tih najtežih bolesti. Imate saradnju, pretpostavljam, i dalje sa tom djecom, odnosno sa njihovim roditeljima i zahvaljujući vama opet građani su pokazali tu humanost. Vi ste ih nekako podstakli, dali ste im vjetar u leđi. Hvala vam što postoji Fondacija Budi Human, zaista. Hvala vama na tim divnim riječima. Eto, ja ću samo ispraviti u jednom malom dijelu. Dakle, za 5 godina postojanja mi smo prikupili preko 1.600.000 eura i pomogli 55 mališana. Eto, zaista podatak nevjerovatan. Jeste, podatak je zaista nevjerovatan, ali naravno to je zahvaljujući i svim humanim ljudima i svim građanima koji su tu uz nas i koji su nama oslonac, kako oni nama, tako i mi njima, i zaista smo ponosni na to što smo prepoznati u društvu kao jedna organizacija koja je transparentna u svome radu i naš jedini cilj zaista jeste da pomognemo onima kojima je to najpotrebnije. Transparentnost jeste jedno od osnovnih vaših, da kažem, načela i po kojem ste prepoznativi. To znaju svi oni koji pošalju svakodnevno poruke, SMS poruke 14543. Koliko ima sad trenutno korisnika, kome je neophodna, koliko im je neophodna pomoć? Još jedna činjenica na koju smo ponosni jeste da smo do sada svima koji su nam se obratili za pomoć postigli taj cilj da prikupimo sredstva za njihovo liječenje. Dakle, u ovom trenutku nema aktivnih korisnika koji prikupljaju sredstva za liječenje. Međutim, nekoliko mališana je u proceduri i jako uskoro će biti otvoreno još nekoliko profila i eto ja apelujem na sve ljude da prate rad fondacije jer će uskoro novim mališanima biti potrebna pomoć i ja sam sigurna da ćemo opet biti na visini zadatka. Iskoristit ću priliku i da najavim da ćemo jako uskoro proširiti djelovanje te ćemo početi da pomažemo i odraslim licima, budući da smo do sada pomagali licima do 21 godinu. Dakle, sada ćemo proširiti svoje djelovanje. Radili smo na tome vrlo pažljivo i trudili smo se da obezbijedimo uslove u kojima ćemo moći da pomažemo i odraslim licima jer se nažalost nameće potreba, tako da eto uskoro ćemo i proširiti djelovanje i nadam se da ćemo tim našim doprinosom doprinijeti prosto boljem društvu. Zaista jedan podatak od nedavno, krajem januara ove godine, vi ste za 24 sata, zahvaljujući Fondaciji Budi Human, prikupljena su novčana sredstva oko 11.000 eura za našeg sugrađanina Budvanina, Andriju Bakića i zaista vam još jednom kažem hvala i mi smo kao medijska kuća bili uključeni ranije u ovu akciju, zadovoljstvo nam je. A pomenuli smo upravo da će u narednom periodu biti još nekoliko mališana. Da naglasim da vi u okviru fondacije imate i tu ljekarsku komisiju koja utvrđuje da li na koji način je neophodna pomoć. Tako je. Dakle, na samom početku ove godine za 3 korisnika su sredstva prikupljena
u jako, jako kratkom roku, dakle za manje od 24 sata, kako za Andriju, tako za još 2 dječaka kojima je bila neophodna pomoć i zaista smo ponosni na to i to je jedan podvig koji je nekako za koji smo zaslužni svi mi zajedno. Što se tiče budućih korisnika, naravno sva dokumentacija koju primimo, dakle medicinska dokumentacija koja nam je neophodna kako bismo krenuli u proceduru prikupljanja sredstava, prolazi kroz kontrolu ljekarske komisije koja daje svoje stručno mišljenje i na osnovu tog stručnog mišljenja mi nastavljamo proceduru, odnosno otvaramo profil jer se uvijek oslanjamo na riječ struke. I građanima je svakako lakše poslati SMS poruku nego ići čekati duge redove u bankama da bi uplatili, pomogli na neki način. To vi najbolje znate. Tako je. Mi smo se potrudili da maksimalno unaprijedimo taj sistem doniranja i olakšamo svima koji žele da doniraju, a mnogi žele i zaista je to za svaku pohvalu. Dakle, osim SMS-a koji je definitivno najbrži način da donirate, pomenuli ste i doniranje uplatnicama kada čekate u banci, međutim mi smo se potrudili da napravimo još jedan korak naprijed, te smo obezbijedili doniranje platnim karticama, tako da posjetom sajta budihuman.me možete vidjeti na koji to način možete sve donirati. Dakle, jedan od njih jeste uplate platnim karticama. Posjetom sajta vidjet ćete i da je on potpuno transparentan, te da možete pratiti tok novca u realnom vremenu, kako SMS-ove, tako i uplate koje se ažuriraju svakodnevno. Tako da to je, kako ste ranije pomenuli, jedan od postulata fondacije i na to smo neizmjerno ponosni. Čuli smo da i mi smo ponosni na humanost svih naših građana, a koliko vi, kako ocjenjujete humanost društveno odgovornih kompanija, koliko ih ima u Crnoj Gori i koliko se zapravo odazivaju na sve ove vaše humanitarne akcije i pomažu djeci u nevolji? Moram istaći da mi imamo divnu saradnju sa nekim društveno odgovornim kompanijama koje podržavaju naš rad već prethodnih mjeseci i godina i zaista nam to beskrajno znači. Mi aktivno razgovaramo sa novim kompanijama koje će prosto postati naši prijatelji i podržavati rad fondacije Budi Human, budući da planiramo i proširenje i da nastavimo ovim putem, dakle da pomažemo svim onima kojima je to neophodno. Potrebna je i nama podrška kako bismo ostvarili cilj, a vjerujem da je cilj svih nas upravo srećnije društvo kako za djecu, tako i za sve nas. Tena, hvala vam puno na ovom gostovanju i na izvornom vremenu što ste ujutro došli iz Podgorice. Nisam vas pitala, nadam da vidim po tom vašem osmijehu, lijepo ste tu putovali. Pa, može se reći. Lijep je bio povod, tako da zadovoljstvo mi je bilo doći. I nadamo se da će biti uvijek, da ćete vi uvijek biti na visini zadatka, odnosno građani Crne Gore i sve društveno odgovorne kompanije i mi smo tu medijski da podržimo sve to što zaista radi fondacija Budi Human. Još jednom hvala vam. Uz podršku svih vas, ja sam sigurna da će to biti tako. Hvala i vama.